Rutolon naitanon Meniharkan pada langan Pitahan panjagana gogo Ondus matuhan hanayonu Setorsan sadoka gulu Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Meniharkan pada langan Pitahan panjagana gogo Ondus matuhan hanayonu Setorsan sadoka gulu Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Meniharkan pada langan Pitahan panjagana gogo Ondus matuhan hanayonu Setorsan sadoka gulu Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Meniharkan pada langan Pitahan panjagana gogo Ondus matuhan hanayonu Setorsan sadoka gulu Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Meniharkan pada langan Pitahan panjagana gogo Ondus matuhan hanayonu Setorsan sadoka gulu Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru
non Panihaganu padalangan pitahan panjagana gogo Ondos matuhan hanayonuan setorsa sadoka guluan Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Panihaganu padalangan pitahan panjagana gogo Ondos matuhan hanayonuan setorsa sadoka guluan Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Panihaganu padalangan pitahan panjagana gogo Ondos matuhan hanayonuan setorsa sadoka guluan Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Panihaganu padalangan pitahan panjagana gogo Ondos matuhan hanayonuan setorsa sadoka guluan Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naitanon Panihaganu padalangan pitahan panjagana gogo Ondos matuhan hanayonuan setorsa sadoka guluan Pitahan Tuhan hatundalan atogu hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Pitahan Tuhan hatundalan atogu Humbai ganu baru tolong naita
Pita ham Tuhan hatundalana togu, hatundalana togu. Pita ham Tuhan hatundalana togu, Pita ham Tuhan hatundalana togu. Humbai ganu baru tolon naitanon Panihaganu padalangan pitahang panjagana gogo Ondus matuhan hanayonuan setorsa sadoka guluan Pita ham Tuhan hatundalana togu, hatundalana togu. Pita ham Tuhan hatundalana togu, Pita ham Tuhan hatundalana togu. Humbai ganu baru tolon naitanon Panihaganu padalangan pitahang panjagana gogo Ondus matuhan hanayonuan setorsa sadoka guluan Pita ham Tuhan hatundalana togu, hatundalana togu. Pita ham Tuhan hatundalana togu, Pita ham Tuhan hatundalana togu. Humbai ganu baru tolon naitanon Panihaganu padalangan pitahang panjagana gogo Ondus Shalom, Horas Mahubat Tahaganupan. Selamat hari Minggu Mahubat Tahaganupan, Huria GKPS Harapan Indah. Terpuji ma Tuhan, halani das mahita bani ari mingguta, aima mingguna pasapulunomhon dop trinitas. Goran ni minggut, topik ni mingguta aima nasorado marpusado idop ni uhur ni Jahoba. Nai homa isapahan nami do na siam orang tua nami pakon yombah nami nai rumah na mandihuti kebaktian tai bagas mingguon. Selamat hari Minggu mahubani na siam haganupan. Hanami na mangidangi pertukaran mimbar hun distrik pitu aima hun GKPS Cengkareng. Jadi terpuji ma Tuhan. Ase ipukah kita kebaktian ta mandoding hita humbani haleluya. Ase pukah kita kebaktian ta riap mahita jongjong. Tunggung jagiah do idahon anggo marodor na porsaya rohu parmingguan. Dame do tongtong mandoding hita humbani buku haleluya nomor 412 ayat sada dasubani ayat tolu.
Minardo ini ganupan damedo tong tong. Pun marpahean somona lahu marpestaan damedo tong tong rosutu mahur manira alani dehani parlaho damedo tong tong. Morini pe adong lobi urang mokut do manangi hon ambilan damedo tong tong tanda do galup na dok mona dino Gusti Yesus parolong damedo tong tong. Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanaon. Amen. Jenges niin rumah iananmu, ham Jehovah. Masihol anjaha, ayak do tundui hubani alaman ni Jehovah. Marolop-olop do huruhu pakon dagingku, manju pakon nai bata na manggoluin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata paridop ni uhur na tarsulur. Tonduimu na pasing inma mambawai hanami. Kubani anakmu ase iya si madahanami. Bire hamma kuban nami hapersayaon nasitong. Jana ulang paturut ham hanami marpangarapan bani na i dunia on. Pita ham doa tengaran ni uhur pakon haporusan nami. Patuduh kon hamma tong tong huban nami dalan huwaluahon. Asedas hanami hubani panandaion bani idop ni urmu na bagalin. Halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul makuria. Pitaham Tuhan hatundalan na togu, bani haganupan pitaham panjaga na gogo, ondos ma Tuhan hanayon nuan setor sa sadokah goluhon. Mando dingitahum bani buku haleluya nomor 450 tolu ayat sada das subane ayat tolu. Ditahan Tuhan, hatundalan na togu, umbai ganup parutolot na etano. Vanila ganu pardalanan kita hampan jaga nagogo ondos manuan
hanayonuan setorsa sadoka golukon. Tondui napasi berehamanamio sayu segon hambayur nami sesito asedong pargo kuman lawan kuasa ni dunia nabaja ondos ma Tuhan hanayonuan setorsa sadoka golugo. Bohi pemina megatungala niha gegilumbang romandorap golonameo Baniha danu parsahita hatamudo tambar nagogo ondos manuan hanayonuan setorsa sadoka goluo. Tangihon hitama titani nebata na sapuluin na parlobe. Ahudo Jehovah na batamu nini na batata. Lang maloho mar na bata na legan sobali au na paduahon. Lang malo ganaonmu anjahalang malo usihanmu. Barang ahana inagori atas pakon na itanohon. Age na ibagas bah pakon na itoro ni tanoh. Ang gunagabe si sombahon, barang si balosan, na patuluhon. Lang malo sobuton goran ni nebata, ang gulang tiba jujur ni. Ay honohum ni do magira, sagala na mahapungkon goran ni, na paupatkon. Ingat ma manrobuhon ari mingguin, ibagas na onom ari ma horjahon sagala horjamu. Tapi ang go ari papituhon in, ari persarana ni Jehovah nebatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin, barang anakmu pe barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho na boru, age pinahanmu pe, age sinhuta na legan na roh hugutamu. Ay ibagas na onom arian do ito panay bata, langit pakon tano, pakon laut apahagenup isini, dup ay marsaran do iya, bani ari papituhon in, halani ay do ase ipasu-pasu na ibata Jehovah, ari parsaranan ni ay anjaha irobuhon, na palimahon. Maningon pasangapon mo do na matorasmu, ase martua ho, anjaha do kako manggolu, banitano na binirehon ni nebata hubam, na paunomhon, ulang ho mamunuh, na papituhon, ulang ho marbakis, na pawalukon, ulang ho manako, napasiyakon, ulang hora manaksihon hata nasotongon, marimbang hasoman jolma, napasapuluhon, lang malo ururanmu, rumah ni hasomanmu, lang malo ururanmu, urang rumah ni hasomanmu, barang narokon si dalahi,
barang narokon sinaboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hatani nebata pasal tita nasapuluin. Ahudo Jehovah nebatamu, pargogo nasotarimbang anja paringis, nini nebatata. Say balosanku do dosa ni bapani, hubani ginoparni, rosi sundut patoluhon, rosi sundut paupathon, ginopar ni sagala na marsogan mi uhur baku. Tapi holongdo ate hubani na maribu-ribu, sagala na marholong ni ate baku, na somalanggar titakin. Riap mahita mangindo, ham Tuhan nebata, pargogoy ham maaw, makorjaon titamu ay. Amen. Ale Jehovah naibata, tatap hamma hanamion, say holong ma atemu huben nami. Mando ding hita humban di buku Haleluya nomor 214 ayat sada pakon ayat 2. Ale Jehovah naibata, say tatap hanayon. Ay dosa namin na bahat, ibuan hanayon. Hulong mahamba namin, say sasap dosa namin. Marhite Jesus anak ni, namate badi selangin, Golgata, idolok Golgata. O Jesus, Susahulungani, say tatap hanayon. Ay hamdo tundalanin, jagay ham hanayon. sayulang mabohon ganun, tilobus mudo haganu, taluhon ham si polisi, ay nabajando kami, papoluham, hanamion rombang. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata parholong ate hubani hagenuk jolma. Isuruh ham dohanami manaksikon holong. Hasitongan apa hapitoronmu, bani golu nami i dunia on. Tapi gati dohanami lang manjalo hasoman nami jolma, songan panjalomu huban nami. Masa do itonga-tonga nami sikap na paidah-idah bohi. Apa si tonggor jumbak. Age inegara nami pe. Idopakon hanami do pamolah-molahon. Halani agama. Suku apa ras. Ham Tuhan. Maido mahurmu mangidah hahuron. Pakon pangabak nami. Dopak hasoman nami jolma. Pargogohi hammaha nami. Asisi sada uhur lau pataridakon holong, pakon pajongjongkon hasitongan apa hapitoranmu. Patalar hamma kuasa ni holongmu huban nami, pakon hubani hasoman nami, nalape manandaham. Asilambin itanda, jana yahapon hanami holongmu, nalang paidah-idah, isepe ilobemu. Surapkon hamma tondumu napasing benami, asi bagas putih ni uhur,
Bersih ni pikiran hanami, mar hapersayaon pakon haganupan jolma. Ibagas Kristus Yesus Tuhan, anjaha si palua hanami, jalo hamma hanami, anjaha sasap hamma dosa nami. Amin. Tangar anjaha persayai hitama, hatani nebata bagah-bagah pasal hasasaban di dosa. Aiseng ratuanin mangambukon halak, rosi sadokah ni dokani, ay agepe domma marhoru ibahen, holong do use hurni, romban hubani hinabuwe ni, idop ni hurni. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata, halani ay, pataridakon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu, hasang hapon mabani na bata ibabo. Amen. Undul mga Korea. Pasangap magoran ni halani pambahenan niin. Apakon hagogohan ni. Haleluya, haleluya. Mandoding hita humbani buku haleluya nomor 402 ayat sada pakon ayat 2. Puji manai batata, bayanan napasing din, bay parata sa mulyaon din. Haleluya, haleluya, puji manai bata. Sangat magurani, halani pambahenani, apa ko nagogohoni. Haleluya, haleluya, pasangap nai batang. Mata rompet ge arbape, irandu pakon gondranghu sapipe, iriko masaru nege sordampe, sonaya pakon ogung marololbe. Ujima rumbuk mabain parhatani parugasi, somama marite oni doring nalur luriji. Puji manai batata, si pargogo natar sulurit, persimada rajaoni. Haleluya, haleluya, puji manai batang. Sangat magurani, aleganup namar hosain, ningun rumah mamujijin. Haleluya, haleluya, pasangap nai batang. Pata mata rompit ge arbape, irandu pakon gondranghu sapipe, iriko masaru nege sordampe, sonaya pakon ogung marololbe. Ujima Rumbuk maban parhatani parugasi, somama marite oni inggo nalur luriji. tangar hitama hatani nebata, ay mana tertulis bani 2 Timoteus sada
ayat sada das hubani ayat 14. Hubani si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, marhitay rosuh ni naibata, domu hubani bagah-bagah hagoluhan na ibagas Kristus Yesus. Hubani si Timoteus, anakku na hinaholongan ni hurhu, holong apa dame mabamu, humbani naibata bapa apa Kristus Yesus Tuhan tain. Maka tahun terima kasih do hurhu hubani naibata, na huidangi humbani borsini panggora ni uhur, songon pangidangi ni opung-opung ta, sangga nahudingat ham tong-tong ibagas tonggoku, arian pakon borngin. Anggo hudingat iluh-iluhmu, masihol doahu mangidaham, asidapotan malas ni uhur nagok au. Ay hudingat do hapor sayonmu, naso si pakulah-kulahin. Hapor sayaon na marianan hinan homa ibagas uhur ni opungmu naboru. Si Lois, apa inangmu si oini ke, anjaha tenger do hurhu marianan homabamu. Halani ay, hupagol padoham, ase iparata-rata ham si bere-bere ni nebata na bamuin. Marhite na hutapehon tangan hubamu. Ay seng tondui biar ibere nebata bata. Tapi tondui hagogohon holong apa parajayon diri do. Aipe ulang maham maila manaksihon Tuhanta. Anjaha ulang homa maila ham pasal ahu. Na tertutup halanisi, tapi dihut maham tene manaron halani ambilan nama diarin ibagas gogo na humbani na bata. Ay ipaluah anja idili rohita marhite pandilon na mapasing sedo halani pambahenanta, tapi mangihutkon sura-sura apa idop ni uhur ni do. Na binere ni nebata ibagas Kristus Yesus humbani mulani nari. Sonari nani ipatidak marhite partalarni spaluahita Kristus Yesus na parotihon hamatean anjana pa ulgapkon hagoluhan apa biak nasora mate marhite ambilan na madiarein. Hunjindo ahu ipabakit gabe si parambilan apostel apa guru, anjaha halani indo ase manaron au sonon, tapi seng maila au, ay hutanda do iya nahu haporsayai, anjaha tenger do hurhu, margogo iya maramotkon na pinasipan kon niin baku das hubani ari si magira. Marsi joloman maham bani hata hasitongan, na binogemu humbaku, aima tiru marhite haporsayaon apa holong bani Kristus Yesus. Ramotkon maarta na madiar na pinasipan kon inbam marhite tondui na pasing na marianan ibagas hita. Amen. Martua do na manangar hatani na bata anjaha na marimagas kosi. Amen. Doding pon ma doding na baru, puji ma iya bani hotakan ni na ibabo. Jana olot pon ma iya riap mar malas uhur. Mandoding hita humbani buku haleluya nomor 408 ayat sada dasubani ayat 3. Dasubani ayat 2. Haleluya, puji ma Tuhan. Pasang mariteon gondang nalaingan, irandu inguna lulur homa tangaron. Doring kon maroring na baru, Puji ma iya bayotak dina ibab
bo jana olo kon Maria marmalasu Saitar barita ban gorani go kalongan ganup jadi-jadian ni puji Tuhan haleluya terima kasih alani ganu pasu-pasu gelayani ubatana tetap sirsing tong mambalosi tunggung Tuhan tong Tuhan ka ia dora jadi ganup sagala raja ningon ubani do ganup unduk marsomba Saitar barita ban gorani go kalongan ganup jadi-jadian ni puji Tuhan haleluya Riap mahita jongjong. Saksion hita ma haporsayaon tain. Songon na sinaksion ni aganup halak na porsaya bani sabta on. Au porsaya bani nebata bapa. Pargogo na so tarimbang nama no palangit pakon tanokon. Au porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain. Indo Tuhanta na tinubukon ni si Maria sangganape haliapan. Marhite tondoy na pasing. Namanaron na pangit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mula manggolu bani na mate, bani ari patoluhon, naik ku surga, anjaha hundul isyamun ni nebata bapa, pargogo na so tarimbang in, kunjay ma iya mulak magira, lau manguhumi halak na manggolu, pakon na do mate. Au persaya bani tondoy na pasing. Bani kuria persada na mapasing in. Parsaoran ni sagala na mapasing in. Bani hasasapan ni dosa. Bani parupuhon ni akula. Pakon bani hagoluhan na sadoka ni dokani. Amen. Hundul ma kuria. Pai mamandoding hita. Perlebih tangar hita ma persembahan pujian. Na ibu banhon Bani inang GKPS Cengkareng.
Diar tumangdo padaniin nagabe si Jolomonta patogu uhur doin bani namar pangarapan. Mandoding hita humbani buku Haleluya nomor 440 ayat sada pakon ayat 2. Parani Tuhan Yesus, pamalas urtene, baganup natinobus, dear tumang padani, nagabe si joloma, patogur doi, namar pangarapan, saya golukon mai panrudang ajegeson, asesonang hamijin potondui asitongan, kinalayan nidoin pasir sir haluahon, janada meurmin jupahan agoluhan, sajaloham Tuhanin naga besi parman, banate gerandoi, rosina ondas padan, seng habiaran dei, oriahan amasa, ay seng izin ujung ni, goluni na porsaya, saya golukon mai banrulang ajengeson, asesonang hamijin koktondu yasitongan, inalayan nidoin pasir sir haluahon, janada meurmin jupahan hagoluhan. Sonare tangangar hitama ting-ting ikuriaon. Shalom, selamat hari Minggu mahubata haganupan. Parlobe tahun hanami selamat datang kubari nasiam hasuman nami haganupan unkuria GKPS Cengkareng na mangidangi bani ibadah ta subut nyarion. Ting-ting umbani hanami panitia pengadaan gedung gereja GKPS Harapan Indah. Na parlobe maai pemasukan saldo minggu sebelumnya bahan ni 33 juta 760.500 rupiah. Nah mengikut galangan kotak minggu tanggal 25 September
bahat ni 560.000. Ijalo hita do bagal ni humbani keluarga Bapak Doni Sinaga inang buru sembiring bahat ni 10 juta rupiah. Bagal ni humbani inang Bipo opung Paldo Purba buru damanik bahat ni 1 juta rupiah. Bagal ni humbani Bapak Dr. Darwan Purba bahat ni 10 juta rupiah. Bagal ni humbani Tupuan Harwan Bolon Simalungun tambahan 1 juta rupiah. Jadi total na domma ijalo hita humbani Tupuan Harwan Bolon Simalungun untuk pengadaan gedung gereja bahat ni 24.950.000 rupiah. Namangihut penerimaan janji iman jemaat minggu pertama i bulan Oktober bahat ni 1 juta rupiah. Ai mahubani keluarga Bapak Irwin Sinaga inang Boru Simarmata. Cicilan janji iman ketiga bahat ni 500.000 rupiah. Na paduahon humbani Naposota Paldo Purba cicilan janji iman kedua bahat ni 500.000 rupiah. Namangihut hasil penjualan payung GKPS bahat ni 2.250.000 rupiah. Aima humbani Naposota Mutiara Burumunte 1 payung kecil bahat ni 100.000 rupiah. Humbani keluarga Bapak AM Simanjuntak inang Boru Sinaga 5 payung kecil bahat ni 500.000 rupiah. Humbani keluarga Bapak Arion Saragih inang Boru Sitopu 3 payung besar 3 payung kecil bahat ni 750.000 rupiah. Napa duahon humbani keluarga Bapak Rudiwat Saragih inang Boru Parapat 2 besar 5 kecil bahat ni 100.000 rupiah. Jadi tupuh haganupan penjualan payung ibagas nasa mingguan 2.250.000 rupiah. Untuk pengeluaran ta ibagas nasa mingguan bani tanggal 25 pembelian cenderamata untuk keluarga Bapak Doni Sinaga halanin alaho pindah masih dia bahat ni 250.000 rupiah. Bani tanggal 27 pembayaran pinjaman ke jemaat cicilanta umbani keluarga Situa Irwin Sinaga bahat ni 10 juta rupiah. Jadi total sisa pinjaman ta 162 juta rupiah. Namang ikut usai pembelian semen 10 sak, batu split 1 pickup. Bani tanggal 20 sia, batu split 1 pickup hargani 350.000 rupiah. Bani tanggal 30 semen 10 sak hargani 510.000 rupiah. Nah parpudi upah tukang periode tanggal 26 September sampai 1 Oktober bahat ni 4.560.000 rupiah. Jadi total pengeluaran ta ibagas nasa mingguan 16.670.000 rupiah. Duit na masuk ibagas nasa sadarion ijalo hita do bagal ni humbani keluarga Bapak Situa Manugi Silalahi inang Boru Sinaga bahat ni 200.000 rupiah. Bagal ni humbani inang El Perida Boru Saragih bahat ni 100.000 rupiah. Jadi sonai mana boy ipadas kanami iha tahun kanami usai terima kasih hubat tahaganupan bani partisipasi ta canah harap uhur nami kule benar PSI haganup kita berpartisipasi alani sidah kondisi keuangan ton janah kebutuhan ta sangat-sangat banyak harapkan kanami usai penjualan payung ase habis ibadah minggu boy jalon acam huban nami panitia alani ondo sada dalata untuk mengadongkon dana pengadaan gedung gereja ta sonai homai patuga kanami use nasongon janji imanta ase boy icicil hita alani haganup do kita memboto sonah kondisi keuangan ta jana iser hanami do setiap hari Sabtu ni grup WA anggodong na kurang boy ikoreksi hita haganupan. Jadi sonai mana boy padas kanami terima kasih ma Tuhan masuk.
Shalom. Selamat hari Minggu ma hubata haganup. Selamat datang jana selamat beribadah ma hubani kuria. Naon dope beribadah IGKPS Harapan Indah. Anggo adong tene boy jongjong. Olang adong tene, terima kasih. Selamat datang jana selamat mangidangi ma hubani haganup PHMJ pakon guru-guru sekolah minggu na mangidangi hun GKPS Cengkareng hu GKPS Harapan Indah tene. Na berikut ni ting-ting ni kuriata ibagas na samingguon na parlobe ay ma pasal parduiton. Saldo kas bulan sebelum ni bahat ni 2.86.650 rupiah. Subtotal penerimaan minggu jemaat resort umum pakon pengadaan bahat ni 23.450.340 sia rupiah. Total pengeluaran jemaat plus pengadaan bahat ni 16.10.310 sada rupiah. Total pengeluaran resort pakon umum akhir bulan bahat ni 5.320.000. Total penerimaan minggu bahat ni 2.108.730 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan dan akhir bulan bahat ni 4.155.380 rupiah. Na berikut ni aima duit na masuk sadarion. Persembahan bulanan umbani NN aima pemuda bahat ni 505.000 rupiah. Na berikut ni persembahan bulanan umbani keluarga J Purba bahat ni 300.000 rupiah. Na berikut ni galangan pertonggoan Ukas Pusat bahat ni 100.000 rupiah. Ukas Kuria bahat ni 150 sada ribu rupiah. Ukas sektor bahat ni 200.000 rupiah. Nah berikut ni persembahan bulanan aima bulan Oktober umbani keluarga Doni Sinaga bahat ni 100.000 rupiah. Saya ando harma duit on boy mardalan ibagas nadear jana ipasu pasu Tuhan. Nah berikut ni bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk memberikan persembahan bagal ni uhur dapat memberikan melalui transfer ke rekening BRI GKPS Harapan Indah. Nomor rekening ada tertera di warta jemaat. Nah berikut nih bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru, maka dapat mentransfer ke Bank Mandiri GKPS Harapan Indah. Nomor rekening tertera di warta jemaat.
Na berikut ni aima pasal kegiatan ni kuriata. Na parlobe aima sesuai dengan program pelayanan distrik Pitu, maka hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 dilaksanakan pelayanan pertukaran mimbar PHMJ Pakon Guru-Guru Sekolah Minggu sa Distrik Pitu. PHMJ Pakon Guru Sekolah Minggu Harapan Indah melayani HUGKPS Sukabumi. Nama rambilan ijai aima situa mewah sinaga. Agenda aima situa hamonangan purba. Pamboban doding situa Betnami Munte. Guru sekolah minggu na melayani IGKPS Sukabumi aima Inang Elserida Sipayung Pakon Inang Irene Toga Torop. GKPS Harapan Indah Sadarion ilayani PHMJ Pakon Guru-Guru Sekolah Minggu Nahun GKPS Cengkareng. Na melayani Sadarion Nahun GKPS Cengkareng PHMJ aima ambilan situa Karen Sinaga. Situa Karsen Sinaga, mohon maaf. Paragenda aima situa Damli Rowelts Purba. Siboban doding aima Inang situa Sani Elida Saragi. Boru Sumbayak. Nah berikut nih seksi nama poso GKPS Distrik Pitu akan melaksanakan youth camp pada tanggal 7 sampai tanggal 9 Oktober 2022 di Kiara Payung, Bandung. Nah berikut nih pelayanan full timer secara online bagi anggota jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk konseling maupun didoakan, maka pada hari Selasa tanggal 4 Oktober dilayani oleh Pendeta Raja Sinaga dimulai pukul 10 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB. Nah berikut nih sermon hademuan majelis Saresot Cempaka Putih ilaksanahon bani hari Kamis tanggal 6 Oktober pukul 10 sia 30 WIB via aplikasi Zoom. Moderator aima Perutusan Sinode Bolon Resort Cempaka Putih. Nah berikut nih pertonggoan rumah tangga ilaksanahon bani hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 jam 10 sia 30 WIB Marianan I Gereja GKPS Harapan Indah. Nomor tugas atap nama melayani aima ambilan Samas Janerson Damanik. Agenda Siamas Hamser Johnson Munte. Doding Inang CSY Friska Hutagalung. Model A tuan rumah aima keluarga situa Irwin Sinaga. Nah berikut nih ibadah doa pagi IGKPS Harapan Indah ilaksanahon bani hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 imulai pukul 6 WIB atap jam 6 teng. Nah berikut nih daftar hadir naroh bani sermon majelis lokal GKPS Harapan Indah hari Rabu tanggal 28 September 2022
boy ididahita atap ibasahita iwarta jemaat. Na melayani atap namar tugas bani minggu nalahoro aima tanggal sia Oktober 2022. Ambilan aima inang pewe Lesnaria Damanik. Paragenda aima Situa Irwin Sinaga. Doding aima inang Syamas Idadearni Sinaga. Ting-ting aima Situa Hamonangan Purba. Panggalang sada Syamas Hamser Munte. Panggalang dua Situa Mewah Sinaga. Pemerhati Situa Sahat Simar Mata. Pemusik pakon singer aima Tim Kantoria. Model ibadah aima model D. Kesaksian pujian aima Humbani sektor. Da berikut nih jumlah nomor minggu sadarion. Dewasa bahatni 42 halak. Nama poso 10 walu halak. Sekolah minggu 24 halak. Total ni 84 halak. Sonai ma ting-ting bata ibagas nasa mingguon. Pasada hita ma uhurta sonari martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih isombah kon hanami hubanumu Bapa. Bapa perholongate bagal huben nami kuria aima kuria GKPS Harapan Indah. Bapa isurga doma ibasahon Bapa piga-piga ting-ting. Na perlobe aima pasal parduitan ni kuria. Sonai homa pasal kegiatan ni kuria na sedang berjalan atape nalahoro. Bapa isurga terlobi bani parduitan ni GKPS Harapan Indah. Aseboy jurei Bapa mardalan ibagas nadiar. Ubani seksi-seksi bendahara na mengelola keuangan IGKPS Harapan Indah. Bereham hikmat dahumbamu Bapa. Aseboy sedia torsa makorjahon ibagas nadiar. Jana parduitan on Bapa. Boy mardalan sesuai humbani harosuh ni uhurmu Bapa. Israkon hanami Bapa piga-piga kegiatan ni kuriamu Bapa. Ase haganup kegiatan ai boy mardalan ibagas na jore. Haganup seksi-seksi na adong IGKPS Harapan Indah. Boy malaksanahon makorjahon bani seksi ni bay na sesuai bani program masing-masing. Terima kasih Bapa isurga. Yondos kon hanami hubanu haganup ting-ting nadop ibasahon bani kuriamu sadarion. Terima kasih Bapa isurga. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo pakon martarima kasih. Amin. May tangar hita ambilan mandoding hita use humbani buku haleluya nomor 334 ayat 2 ayat 3 pakon ayat 4. Masesay tongtong marpuso kurang, pai borat ni silang na iporsanhan, sabar mahambay pusok ni uhuri, Roma pasu-pasu dop salosei, ulang lupa balai-layai, parisay bilangin, Sa
pambainan lain inna pasu-pasu ni Tuhan tai. Anggo ikaw akon na bayakin nagok arta duit pakon omasin ingat tama ada si jengesanin si jalon mufese isurgain ulang lupa hambai layak nih ganu pari saya bilangi pambainan ni inna pasu-pasu ni Tuhan tai. Gebai panlajoan na susahan pe rodo Tuhan paluah konita be ingat maganup dear layak niin nama kasomani hambai golumin ulang lupa hamerani ganu pari saya bilangi pambainan ni ilma pasu-pasu ni Tuhan tai. Terima kasih bamu am Tuhan naibata na tongtong sari bani golungan. Isarion hamdo hanami ale Tuhan arian pakon porni. Terlebih bani panorangkon. Ipatuku ham hanami ijon ale Tuhan. Hanami kuryahmu nasihol marparsaoran pakon ham. Marhitehoni kebaktian nami kebaktian umum bani sadarion. Malas tumanghur nami ale Tuhan. Bani pakasomanionmu huban nami haganupan. Ididahkan nami hasoman nami narup pakokan nami sonari igareja on. Haganupan ididahan nami ibagas malas niuhur. Doma merdalan kebaktian nami ale Tuhan. Dear pandodingon nami sonai age tonggo nami hubamu. Janabani panorangon siholma tangaron nami hatamu ambilan nama dear. Itongah-tongani kebaktian nami. Halanyai hadir ham Tuhan, rup pakon ham mahanami bani na kemar kebaktian sadarion. Terlebih hanami nalaho padaskon ambilan malas niuhur itongah-tongan ni kebaktian nami. Parmaloi, pargogohi, ajari ham hanami, aseboy ipadaskan nami hatamu. Itongah-tongan ni persekutuan kebaktian nami ibagas nadear. Andohar marhiteon ni kebaktian nami sadarion semakin bahatma napor saya hubamu. On matonggo nami ibagas Yesus Tuhan. Terima kasih mabamu. Amin. Salam sejahtera. Salam sehat mahubat haganupan. Selamat hari Minggu tene. Pakon selamat hari Minggu sadanari ini porhangir. Masih tertawa ham. Adong nasalah atau di porhangirai langkan. Ya sahalinari salam sejahtera, salam sehat, selamat hari Minggu mahubat teganupan.
Ay, do maningon semangat do hita. Alani tangar namin na tuari pesta ro na siyam ganupan. Mangalang jagal horbo. Totu maningon Totu maningon semangat do hita kan do kira-kira. Iya. Sadarion ulang pala tigang hita tene porhangir. Santai mahita. Alani yang gombilanon na magatita ngarhitaon. Pori lang hubadas peon asal may jongjong aujon asimaraay. Langsung ay. Ya, jadi holi mapagajak kita pertuturan takan ay ma. Holi marah porhangiron. Ya. Jadi Bapak Inang buka hita ma bibelta. Tak na bahasa Indonesia piai bagi pemuda ya, silahkan buka. Ambilata sadarion. Ibuat humbani tangis-tangis tolu. Tangis-tangis tolu. Ipuka humbani ayat 10 sia das hubani ayat 26. Ratapan 3 dimulai dari ayatnya yang 19 sampai dengan yang ke-26. Ang godoma dapat ase mulai hita. Doma ulang pala patigang tunas yam. Santai hita. Dia tangis-tangis tolu ipuka humbani ayat 10 sia das hubani ayat 26 ibas saho kanami hanjon haganupan pairik kita pairik iri kontene. Nini sonon. Mardingat bani sitaronon apa hasusahanku. Pogu apa rasun doai baku. Tong-tong mardingat hujai. Gabe unduk do tondihu ibagas. Ondo tong huparimbaгаskon halaniay do ase marpangarapan au. Idop niuhur ni Jahoba do nasora marpusa. Seng marnarotap holong ni ateni. Mulak ratado ay siap sogot. Bagal do habonaronmu. Jahoba do rupehu ninitonduhu halaniai bani doau marpangarapan. Pardear layak do Jahoba bani halak na martenger ni uhur bani tondui na mangindahisi. Deardo sip-sip marpangarapan bani hatuahon na humbani Jahoba. Aima dasni. Holi mamartutur tene porhangir. Ya, alani kebetulan memang out semakin semangat do laho padasko ng bilanon. Mulai masuk na kinay sinaga ganupan. Rata-rata sinaga. Anggolang sinaga baru sinaga, anggolang sinaga baru sinaga. Ternyata di harapan indah banyak sinaga. Tapi laku tanda ganupan. Sebenarnya go sinaga Simalungun pasti hutanda. Sinaga na Simalungun da, lain dari PPTSB. Tapi ake pesonay holita martutur. Isina siyang botokku naboruk kubur sinaga pakon bapakku ijon holi mahita martutur. Da, jadi kebetulan adong do ijon jemaat nami sanina nami jemaat na siyam, tapi sedang pulang kampung saat ini. Ya, yang namanya Simpson Sinaga. Ai sanina nami doai. Ya, iya. Jadi holi mahita tursok kita partuturanon sonaru ini porhanger no kanai abis selesai kebaktian. Sahalinari sapahanami na siyam horas mabatakan upan. Ay do maning semangat do. Kebetulan iajak ambilanod do hita maning semangat sadarion. Anggo ambilanta sadarion anggo husukun anggo huhatahog ga ni hubata lang pala salaw makatahon haganupan hita na martupu sonari igarejaon pasti doma ongga mengalami parutolon, hasusahan, masalah, apapun itu, macamnya parutolon, hamaholon, pasti doma haganupan hita merasa honai. Lakboto adong nalang onggay jom marutol. Ninuhur nami anggo bani sadarion kebetulan
Lang adong bejo sekolah minggu sendiri pun sudah mengalami parutolon, mungkin di jalo hepeng duit hubani orang tua lang ibera, itu juga termasuk parutolon. Ya, jadi dumahagan upak kita ijon pernah mengalami kesulitan hamaholon parutolon na imaksud ijay. Parutolon na homa kesulitan na homa ya berbagai macam do hajaharwan niya. Rado adong masalah halani ni ombah. Ongga na siyam mermasalah mungkin hubani ni ombah tenen na siyam minangon paling utamang ko bapa mungkin lang paling pikiri ay. Ongga do ro masalah humbani ekonomi. Ay piga ni haganupak kita do mamerasa honay kan. Adong do masalah ay ro humbani diri sendiri ay mau manaborat ay. Bahkan masalah ay adong ro humbani bapa i rumah tangga ta humbani inang pesonay. Lakko ba na siya minang gagusok na siya adong do bapa on itong-atongan ni rumah tangga na siya na diktator na manonggaki has sa horjana na mga turi has sa horjana seolah-olah halani iya imam itong-atongan ni keluarga sesuka hati niya manorgangin na siya minang adong doay John. Adong doay John. Adong doay lang. Pori ini pia adong ulang pala tunjuk tangan na siyam. Holi ulang marsipa badorak kita. Pori ini pia adong bapa na diktator na sering manurgangi na maningon sahap ni na saud i rumah na siyamay. Holi seleson na siyam i rumah secara paradaton tene porhangir. Lang pala John da. Iya. Jadi benung sante do hita. Apa sante doang ko tertawa mana siyam. Lalu saya bertanya huban hita Bapak Ijon, nak kinaikan hinang, ulang tertawa na siyam, seolah-olah na siyam do masih tong. Panay dong? Husukum malobe na siyam Bapak, on masalah nakin hamaholonay, masalah sitaronay. Sitarono do adang gosoro nga Bapak na siyam, kan ado kira-kira, ang kuperang lang raw, ni anak ni Padita. Bujur don. Tapi apilah ko bote, rumah mang selesai na siyam, tenay. Nah, husukun na siyam Bapak. Adong do idang Ijon, artini mangaturi hasa horjana. Isuruh kita bapa malopa mangapel pakon mana bujabu hapa ia mertitok. Adong doai bapa. Jangan bohong bapa. Adong doai lang tene. Tapi song nakin hawatanay purini pi adong ulang marsipa badoran tene bapa. Di rumah selesaikan tong secara paradaton. Ase aman kan ay ma? Itulah parutolon. Ay maparutolon. Bahanari macam-macam ni parutolon naro na idop pako kita itong-atongan ni perjalanan ni Golufta. Tapi na maksud ba niyang bilan sa darion bukan parutolon seperti itu. Angko parutolon na marepetay do inangay Bapak Porhangir paturo nga banuji. Nod do turusay marepet day nahan lang marepet ba na sa uwi na martito kan ay do kira-kira. Ay parutolon kecil do ay bani ambilat na bani panorangon. Tapi na maksud bani tangis-tangis sa darion, ratapan sa darion, ay maparutolon na bagas, parutolon na sangat mendalam, parutolon na menusuk das huate-ate hupusu-pusu, ay do parutolon na maksud ba ni ambilanon. Tapi, pay may turusok kita, kesulitan, pergumulan, rintangan apapun itu, ulang ay homa mabuak kita gabe so lang marminggu kan ada kira-kira masalah bukan untuk ditangisi walaupun hari ini tangis-tangis ambilanta tapi masalah untuk di hado bahasa Simalungun ide-gede kesongonon ido gedo irojati ge hado ay artinya parutolon itu ulang jujung na siya minangon hita bapa pe ulang jujuk kita sulang boratak kita. Tapi parutolon itu dege-dege hita. Aduh ang gawin namin tiga rasi dege-dege dua. Aduh irojati sonay. Ase ulang boratak kita, ase hapuk kita. Ay do maksudnya ambilanon. Tapi perlu iboto hita. Tangis-tangis ay ang bahasa Indonesianya ratapan. Ratapan adalah ucapan
yang menyedihkan. Tangis ay songon dua yang gue isi malung sapare songon taur dua. Arong naboy son tangis na siya minang. Arong naboy tangis rolo na siya pujon. Ase para teko kita. Songon taur. Boy ham tangis rojo kam lo bitokin. Agar roham lang mahunga. Ay bujur do. Oma sudah nanamar minggu por hanger. Kita haga rupa bapak. Jadi yang koroi tahu per mingguan, saya lah menambah masalah. Tapi lah meringankan pikiran tak. Ase santai hita ijon, ase terbuka hita, ijalo hita atani nabata. Maksud tu ijaya ang koi huta sapari, adong di huta nami sapari. Songot taur rai ge hado gorannya yang ko adong na marujung golu. Oh, hado alak ko to maddo di konay. Mas jojoriay. Kan songot taur duai. Jadi ay maratapanon, tangis-tangison. Jadi tangis-tangis yang mendalam, tangis-tangis na bagas. Saya do nakitangis ala nilang ibere inang lang ibere bapa jajan inang saya doai. Ay masalah kecil itu. Merepetai masalah kecil doai. Kan? Jadi ne maksud ban yang bila to tangis-tangis ay ratapan itu adalah tangisan yang sangat mendalam. Ay manik to nakinayang ko sa oni hutay si Malungun sangga SMP au adong do na marujung golu i hutan nami. Jadi ijay ay mane pasojor nakinay bapa. Natangis-tangis ay ba nake? Nasongot taur-tauray. Oh, bapa, ini kan so nay contoh ni awlak bo to mananggis ko nay. Natuari manggolo peham sonari do mamate ganupan ni. Amate ganu. Larong bilang manggolo. Kira-kira sonay na lang boto do mananggis ko nay. Do ang goboto na siyam sebenarnya sudah do hita. Nyambung do bilang lah tangis dinangon lang. Oh, lakabe lah udur. Buka ko lah tangis. Ay matangis-tangis. Jadi bapak ini kan natuari manggolo beham hape sonari do mamate ganupan ini kira-kira sonay tapi tangis si Malungun doay. Kan? Memang kebetulan ini nang pasope jenges homa. Kan oma adong mampalos hadar tayo na mabuk tuakon. Sangke tahu bana bapak hujamah nami ay bapak ini kan ro parang John hadar tayo. Tenang maham kaha ijo doha namin ini. Ala ni pasope kahanyon tong namabaluon. Kira-kira sonay ke ang itangis sok kita sudah do sebenar tapi lang rana siyam tangis. Paturut mahuji. Ya na sudap ang kolak kape tarokon na siyam kan ado kira-kira. Nah, kira-kira sonay. Jadi ratapan non tangisan ini adalah tangis yang mendalam, tangis nabagas, tangis-tangis tangis-tangis ni si Jeremia, tangis-tangis ni bangsa Israel. Halanido maida si dia tembok Israel, kota kebanggaan mereka itu sudah hancur. Doma hancur kota Jerusalem, kota kebanggaan ni umat pilihan ni Naibata. Tapi mereka sombong, mereka tegar tengku bahasa Indonesianya. Mereka juga tidak lagi roh Bani Naibata. Mereka juga sudah menadikkan Tuhan. Mereka juga, dom memanobah berhala, dom memanobah balbal. Lang mangindo pertolongan behubani na ibata ay magkasombongan ni bangsa Israel. Akhirnya mereka kena hukum. Rata ganupan kota Jerusalem. Padahal itu kota kebanggaan mereka. Tangis masih dia. Ira tapi si dia ma parlahoni ijay. Itangis si dia ma ahana terjadi. Itonggor ma kota Jerusalem ay lang adong binatadi ngagyaha. Bayangkan hita bapak inang angko terjadi sonay hubata. Hita pe mungkin tangis do hita. Dan mereka juga bukan hanya menangis karena tembok Jerusalem, karena kota Jerusalem yang indah itu, kebanggaan orang itu hancur. Tapi yang paling mendalam adalah iman mereka juga sudah hancur. Lang adong be tong mandoli na sida. Lang adong be pengharapan na be. Lang adong be ya keyakinan ni. Alain dong masonay, baik kita mabaya konota. Coba angko kembali hitam mardingat bani 3 tahun na salpu peristiwa Aceh dan mungkin tsunami yang ada di daerah sekeliling Jakarta. Saat ini ada di Tarutung, banyak juga yang meninggal. Baik kita ay tangis mendalamai. Kejadian nasonay ay ni halaman ni bangsa Israel, na yalaman ni si Jeremia pada waktu ay.
Menangis mereka melihat kota kebanggaannya itu. Waduh, sayang sekali ya kota Jerusalem. Makanya bilang juga kita. Akhirnya saya bilang, boh juga tu bapak. Pokoknya pengen do bapak beres nasiam. Mahu apa na mahu uji. Kan itu kira-kira. Oke, kita bapak besok itu kira-kira. Ulang juga kita. Lang maning Jerusalem itu contoh doai. Tapi yang go na sonarion hubani pribadi sendiri maai. Jadi Allah ni kejahatan. Ang dong sukun masih gak nih hancur kota Jerusalem ai. HPI umat pilihan ni Tuhan doai. Masih lang ilindungi dari batai. Kok tega sekali Tuhan menghancurkan kota Jerusalem itu. Itu sementara itu kotanya sendiri. Umat pilihan do bangsa Israel ai. Ya, memang itu sudah komitmen mungkin, sudah perjanjian mungkin. Angko jukat sih dia akan ada hukumannya. Jadi lang boy jukat, apa bujur daw do kasi apalagi lahu harapan indon, upa bujur do na piga-piga riyon. Satabi lobe lay lang pala mahu atene. Ala nilang na si Amdoy John, jadi au kan orang. Kalang mahu paranger. Iulakihan namin sa halinari. Ang gorohi tahu gareja, ulang atong margosip. Maningun tertawa do. Kuran ni pemanangar ambilan na mader. Ulang harapon na siya matong ambilan kon, boy songon ambilan ni Padita. Sampai kapan pun tidak mungkin. Ala ni Padita na marsikola do. Aw siya do na marsikola. Pibaranyo jong-jong do masukur. Kana itu kira-kira? Iya. Jadi ulang pali harapon na siya. Ya, tangarong main ambilan ni situ. Memang lang main. Karena itu bukan bidang saya ini. Bukan jurusan saya ini. Saya na Padita udah. Padita sekolah 7 tahun, 5 tahun. Belum tentu boy pada sonam hatanin na bata. HP au, oti pelang au enggak dah. Ay di sonario pe bujur. Go sebelum non, oti pelang wah warun benahin ingud kan. Tapi do ko si utangar. Barita ni si Jeremiaon. Wah, ternyata tertawa na ngay malas sur. Boro adam nang. Sinaga. Oh, saragi maham. Oh, patut do cantik kamba. Hubay sonay ay malanin na gobir dua sonari pada sekolah bilanon. Laku bawa tu bija catatakay jadi sambil hubay sonay sambil hutong kortongkor mon. Ay do. Ay kan song nakin na do konay do. Sero na ura ada jong. Oke porangiro nak yana ni Padita porangiro da belum tentu tene porangir. Oke pe boy ba na jon ay pe ne bar-baran yun do tong ay. Pe manusia mutongkor do beda catatakay. 3 menit porangir boyon, ambilan non. Turso mati. Langarong na sabar, studi benon ni mo. Iya. Aido, jadi tangisan ni si Jeremia, tangisan ni Israel, bangsa Israel, nama nangisi, ira tapi si dia kota Jerusalemai. Tangisi si dia, haganu pandom malang be adong na jong jay. Tembok yang begitu tebal, yang begitu mewah. Nini udah. Aula api ongkah jay. Kan aido? Aido nini. Tapi tembok itu pun semua sudah rata. Ay may netangis ni si Jeremia on. Tapi no kan aido masepakat hita. Masalah parutolon, pergumulan apapun itu bukan untuk ditangisi. Tetapi untuk dihadapi. Awad detong dah goluon. Ulang itangisi hita ya, sudah ngelarut kita iban itangisai. Tapi untuk kita hadapi, mari kita hadapi itu. On ma Jeremia on. Untung ada si Jeremia di situ. Salah satu yang ikut bani peristiwa adalah Jeremia. Si Jeremia lang rarut ia, lang raya mana dikon na bata, agesonay si taronon ni bangsa Israel ay, lang ita dikon na bata. Tapi tong dia marondo suban na bata, mangito pertolongan hulban na bata, dia yakin pertolongan tidak pernah terlambat datang dari Tuhan. May keyakinan ni si Jeremia. Amin doai. Ulang amin ini siam, tapi lang ganun na siya makatawad na ba? Amin doai. Ay, dutong maning semangat na tuari mga jagal horbonikum lang persaya na siya. Hapesta ro ganupa ka na do. Ay do. Jadi peristiwa itu, masalah itu, pergumulan itu, sebesar apapun itu,
Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itulah si Jeremia. Jadilah harapan indah GKPS, harapan indah Jeremia masa kini. Amin. Ay dutong maningon dorong kaya kinato song si Jeremia on. Abe song do mabirusaha biya song si Jeremia on. Tapi udah pabagel tunyan masalah ay di. Otik-otik niyan. Ay mapangidwat kan ay do. Tapi lang boy taman tuon ay. Sebesar apapun ini, om keyakinan, sebesar apapun masalah itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu mangido pangarupian hubarin debata. Marpangharapan na manggolu, ulang marpangharapan na mate. Ase indah harapan ay, sarupa koran di GKPS, harapan indah. Harapan indah. Maningun indah maharapan ta, hubarin ay bata. Alanyay, tetap orot hubani Tuhan. Tetap rangkul Tuhan. Tetap mangindo pertolongan hubani Tuhan. Tetap marondos hubani Tuhan na bata. Aima si Jeremia on. Halaniaha, nini bani topik ni ambilanta. Na sora marpusado idop ni uhur ni Jehovah. Omatong. Na sora marpusado idop ni uhur ni Jehovah. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rodoai siap sogot. On masalah satu pegangan ni si Jeremia. Keyakinan ni si Jeremia hubani Tuhan na ibata. Yakin do si Jeremia bahwa pertolongan dari Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Siap sogot datang. Makanya setiap sogot roh ay hubata manggolu hita, sehat hita, martonggo hita, mangido pangarupian hubani Tuhan. Iya kako kam duga nila ni jago ni ham, mata nila ni cantik ni ham, inangog ganupan, asemitor manggolu ham. Tidak. Ang kosonari na siya merasa yang paling cantik. 50 tahun nari na siya masih bajan ajol ma. Ay ma. Sekarang boleh. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Apa yang mau disombongkan? Iulah kaya nami sehari-hari. Sebetulnya siya minangon. Ang merasa na siya saat ini, hari ini, paling tercantik di GKPS harapan ini. 50 tahun nari na siya manto si bajan aganupan John. Ay ma. Sebetulnya siya. Kana itu. Jadi jangan sombong. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Songon nahu hataon na kinay. Tapi selalu marondos subani Tuhan na ibata. Berpengharapan yang hidup. Marpangharapan na manggolu. Ulang marpangharapan na mate. Asulang itadikon na ibata. Asulang laho mangido pertolongan hubani. Ilah-ilah lain. Ulang para laho ita hubani na legan. Mari kita fokuskan pakai kacamata kuda. Minta pertolongan kepada Tuhan. Marondo subani Tuhan na ibata. Ase tiap sogot roh do pangurupion hubani Tuhan na ibata. Itu janji Tuhan hubata ganupan khusus na hubani na siyam. GKPS harapan indah on. Tuhan tidak pernah berjanji bohong. Langongga na ibata merjanji bohong. Na merjanji bohong Bapak Ibu dan saya. Kita na merjanji berbohong. Ay jaham. Ay lapumeraw na. Ay tigaras dope. Sa minggu nari sedas harapan indah. Panay ma. Ay majanji bohong ay. Tapi na ibata tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Makani ijoni bayan. Tidak pernah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Nasora marpusado idop ni uhur ni naibata. Sebenarnya bagus sekali ini kalau kita resapi ya. Kita tidak perlu lagi takut. Dom tiap segot hita ipuhoy naibata. Sinaga puham makorjaham. Kira-kira seperti itu. Anggo imani hita ay. Sekali lagi ini janji Tuhan hubani harapan GKPS harapan indah. Hubata ganupan na adiri John. Iulak yan namin Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan selalu ditepati. Ase ang godom madong janji ni Tuhan sonon ahadope si habiarata. Kan ada kira-kira lang perlu behita gobir bani golu on. Ay man ini ambilan on. I don't know pada si John. Kan ada? Tidak perlu takut lagi. Berpengharapan na manggolu na kinay, minta pertolongan hubani na ibata, marondos hubani na ibata.
Tuhan akan setia kepada kita. Tuhan akan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Ondot tong malas ni urang ko na mangirikon Jesus on. Makanya beruntunglah kita GKPS ya, Kristen ya, apalagi na siya harapan indaon. Bujur-bujur huida na kinay. Ang kapadita harapan makatahon. So nalang surga man na siya per GKPS harapan indaw ganupan. Sapanin na siya may luar biasa. Tapi memang isang kareng nalangraro na siya puja. Ijabe bujur tumangid na siya minangit cantik ganwa persen kareng. Ya, ake hujahan nami da angko inangon idukung do nami marpokol gurut betul. Ujok ja pelado nami, Pulombok pelado nami. Luar biasa inangon. Dia sam cantik naik. 50 tahun nari sih dia masih bejanan. Nah itu. Tertahu lo bina sama su tongkor lo bisa takon. Iya, jadi kita akan upan hina holongan ni Tuhan. Salinari ulako kanami topikta nasora marpusado hidup niuhur ni naibata. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ambilata bani panorangon ipasingat hita. Ase tong hita berpengharapan ulak kanami se ase ulang lupa hita. Berpengharapan yang indah, harapan indah songogoran ni yanan ni GKPS harapan indaon. Ini bagus namanya. Ang goben na siyam berharapan na mati John Marminggu. Siap mak, langarong beda. Mati maganupan. Pas mana siyam songon na Israelay, kan itu? Iya, ibaikin na siyam, au pergi GKPS doau. Au pilihan ni Tuhan doau. Tapi mati hapor saya na siyam, lang main ay. Aduh tong, maningu sa jalan doai. Makanya setiap hari minggu maningu semangat do. Hanami row dan itarkokan nami do peranger. Tapi bagas mobil do nami dalan. Ang golang rahan namin nakinay mulak ka namin huceng kare kaboy do. Singa dong undang-undang nyo da hona hukuma nami. Tapi ay maalani yaki ka nami, wah asumanan di Tuhan duita. Da sijok ka nami mangami balajoy ibayar ijari na ngay na dua ay nakinay. Inang porhanger pa ko inang boru tahayan ay. Boru tahayan niyo dong ijon. Jago ma. Arong nakinay parser belawan niyo botokku. Sahutan na siyam, hol marser dedan na siyam. Parser belawan. Sahutakku do bapak Anggi Sapari. Ay doy, jenges ma buru sinagay kan. Asal buru sinaga mabana, jenges ma. Maka bersyukurlah makelaku, leku nama buat buru sinaga John. Tapi hati-hati na siyam. Bahak dua jay parutolon. Halani botokku ya uruhur na hubani leku. Tapi memang oke do. Ay mang buru sinaga. Di samping ni jenges, marepet homa. Odot tong luar biasa. Sunai do. Nah, jadi onma ambilan sadari okubata, ambilan malas niuhur. Agepe tangis-tangis bani ambilan on, ratapan bani ambilan on. Tapi om masih malas kono. Tak ada janji Tuhan untuk kita GKPS Harapan Indah. Jangan pernah kendor nini. Tetap semangat. Sonari lagi pembangunan tenepor hanger. Pembangunan. Holia dong do payung. Ijual GKPS Harapan Indon. Berena siam sa debehu percengkarengay. Angko sada dudong pala dua. Oli lang mulak ka namin dah. Angko sada tak nasod dia porhanger. Tadaan adong do katulisan na Harapan Indah. Ay ma. Ase berpengarapan na indah nami ke. Mulak ka John. Dah sada-sada ulang sopak mulak ka nami. Hanami sang kamar buhalin sam termulak do dah. Jadi kesempatan tersurdukun na siya sa debehu nangin. Kan ay ma kira-kira. Iya. Jadi kita akan upan malas mahurta. Marhitehon ni nadas ambilan barita malas niuhur on. Napatugahkon keadaan ni bangsa Israel na menangisi, na meratapi situasi keadaan ni sidea bani na hancur Jerusalem, na rata Jerusalem dan bahkan imannya pun hancur di sana. Ulang pala sonai hita ipasingat hita bani ambilan sadarion ase roh hita tetap hubani Tuhan marondos. Tong-tong hita hubani Tuhan marpangusandean mangido pertolongan hubani Tuhan. Hubani Tuhan mahita marhaporusan. Jangan minta pertolongan kepada yang lain di luar sana, tapi tetap mahita mangido Tuhan hubani nebata. Aidot itekan hon bani ambilanta bani panorangon ase tong-tong hita gol-gol bani tonggota. Ape, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tadi sudah sepakat
masalah itu bukan untuk ditangisi, tapi masalah itu laho ido pakon. Sehingga masalah ai boy diatasi hita. Jangan unang ijujung hita masalah ai sulang boratak kita nasyam minang. Tapi dege nasyam haganup masalah na terjadi na ido pakon nasyam bani pardalanan ni goluon. Ase terjadi harapan yang indah matongon pada waktu ini. Sonaha Porhangir, boy main. Sonahan na siyang baba, ay wala niya man to da, ay lakwa to sudi, be makari nga tawa di. Alam niya bilanon, asim ay tane. Asim ay. Jadi, alam niya ay do, ay masalam nami, ay maoleh-oleh nami, tak nasud dia pe ang bilan ay bapa inang, ya malas mahur na siya manangaray kan ay do pe naboy ipadas ka nami ijon. Ay pe malas mahur na siyam. Tungkohon na siyam, siya dahagan upan tene. Marondos mahita tutap, bani parguluot taon hubani Tuhan na ibata. Amen, martongko mahita. Terima kasih ma bamuham Tuhan na ibata, bapa namin na do pasingaton hanami bani pardalanan ni golu nami. Ase tongtong hanami marondos hubamu. Tongtong hanami mangindo pangrupion hubamu. Tongtong hanami marpangusadean hubamu. Ase tongtong pargoluhon nami, kehidupan nami, ahape na idop pakoka nami Tuhan, jangan sampai kami tangisi sega haganupan parutolo naro mandorap hanami. Sila agepe sitaronon, agepe parutolo naro huban nami Tuhan, sebesar ahape Tuhan parutolo nai, tapi hanami doma siap untuk menghadapi ayalannya tong hamsari bani golu nami ale Tuhan ase ibagas na semangat hanami bani na mandalani ari-ari ni golu nami on. Terima kasih ma bamu Tuhan. Doma roham parsauran pakon hanami ibagas kebaktian nami sadarion. Andohar marhiteon ni ambilan na hurang sempurna on Tuhan. Boy on gabe siluah nami oleh-oleh nami mulak hanami han gerejaon iboto hanami mahape isi hanami sebenarni ilobe-lobemu lang perlu hape hanami sombong lang perlu hape hanami Tuhan manadikon ham lang perlu hape hanami Tuhan do humbamu tapi ipasingat ham ase orot tong hanami hubamu ase marparsauran tong hanami hubamu ase mangindo pertolongan tong hanami hubamu marpangharapan na manggolu tong hanami hubamu on malas nurmu mangidahan nami alaniai terpuji maham Tuhan magehubani hasoman nami pe na martupu ijon na mengikuti kebaktian ijon hanami terlebih nasyam Bapak inang na adong iatas homa terima kasih ma dom mamarsaur hita bani kebaktian on halaniai terpuji ma Tuhan bani hagadup panggul miton ni goluta on ma panginduan nami on ma sura-sura nami on ma harapan nami hubamu Tuhan andohar ma tongon harapan na manggolu harapan na indah dapat nami bani pardalanan ni goluon. Terima kasih ma Tuhan on ma tonggo nami na ipadaskan nami sehat-sehat manami haganupan, tanggo adong Tuhan jemaatmu, harapan indaon na ibagas na hurang sehat, Tuhan hadir ham, roham Tuhan laho maddapotkon, laho manambari, laho manungguli haganupan, ahado Tuhan na perlu si dalan konon ni jemaatmu, huriahmu na sedang ibagas parutolos sonari. Na ibagas parsahiton, na ibagas parnaboriton. Tuhan pamaluham si dia, aseboy si dia dirgas dan aromar minggu Tuhan, bani are minggu nalahoro. Sonaya ke pemuda-pemudi nami pe Tuhan, na doma patut Tuhan laho marhajabuan. Mungkin lape marhajabuan bani panorangon patuduham ale Tuhan ijama jodoh ni na iharosukon ni uhurmu ima pasuham padomuham sidea ibagas holong na humbamu age
PHMJ ni kuriamu pe Tuhan ijon haganupan panitia pembangunan rosi majelis sonaya ge jemaatmu na adong i GKPS Harapan Indaon sadama si dia Tuhan pasadaham si dia ibagas holongmu ase tongtong si dia Tuhan ibagas namar pengharapan hubamu. Terima kasih ma Tuhan on matonggo nami naipadas kanami hubamu marhitehon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terpuji maham Tuhan. Amin. Paima yondos konhita galanganta tangar hita malobe hatani naibata nagabe onjolan lahu manggalang aima na tersurat bani 2 Musa 35 ayat 5 patupu hanima ma hun benima galangan hubani Jahoba barang ise narosuh uhurni iboban ma galangan hubani Jahoba sonari patupu hita ma galanganta. Selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Riap Mahita Jongjong. Martonggo Mahita mangondoston galanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata simadahanami pakon haganup goluh nami. Tarima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, iparoro jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhioon hajorgiton, si panganon pakon si inumon, rosina perlu bani goluh nami. Tanda ni tarima kasih nami, yendoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu. Na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasingan jaha pasu-pasu hamma on, gabe galangan na misbo ilobemu, bahen hasangaponmu, jana mabahen lambin marhataridahan horjamu i dunia on. Say tambay hamma pasu-pasumu, jana say lambin paganda hamma holong ni atemu huban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami, hubani harajaonmu, bahen hamuliaonmu, ibagas goron ni anakmu, Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Dodingta haleluya nomor 221. Hamnai bata pargogon naso tarimbang namar suruton di napasing manondangi hagolapan ni dunia on. Torangi hamma hauhuron nami laho mangidah hinabayak ni idop niuhur pakon pasu-pasumu. Ase talar buah-buah ni tondi napasing in bani goluh nami. Ibagas holong malas niuhur apadame marhite Yesus Kristus.
anakmu na manggoluh anjaha manggomgomi ra pakon ham. Ibagas hasadaon ni tondi na pasing sonari rosi sadokah ni dokah ni. Amen. Hamba pa nami nay nagoryatas, say namapasing magoranmu, say ro maharajaonmu, say saut maharoso ni hurmo itonga-tonga on songon na inagoryatas. Berhamma ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasaphamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hampu parlajoan, palua hamma hanami kumbani pangago. Ay hamdosi hana arajao pakon apa samamu sadokani dokani. Amen. Laho manasyam, jana pindahin nasyam na mader, ulang na jahat, ase manggoluh nasyam, ase tongon ma Jahoba na ibatasebat, hasoman nasyam, songon na hinatahon nasyam. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu ang jaha iparoro Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubata. Jana maidop mauhurni mangida hita. Idopakkon Tuhan na ibatama bohini hubata. Jana ipasorap madameni bani tonduy tabe. Amen. Dodiko kita, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Kau berterima kasih. Amen. Oras mau batagan upan salum. Yondos kumahubani nasyam. PHMJ. Oras mahubat tagadupan, selamat hari Minggu. Masalah dong sahab ni nih. Ya, diar terima kasih bani Tuhan tah doma diar mardalan ibadah ta bani sogot nyarion. Totu do muhubani tugas-tugas nokan asomanta majelisun KKPS Cengkareng malayani hita bani siang nyarion. Malah suhur terpuji ma Tuhan ta. Anggo idah kita nokka di tengah-tengah hita. Artini baru sahalion hita sonai parambilan tini. Malah suhur tini. Jadi adong sada warna dapot ni kuria nami bani sogot nyarion. Terima kasih bayi nasyam. Orang tua nami inang bapa sama si tua naduk mangidangi ikuria KKPS Harapan Indah.
So na humaagi na i lantai 2 pakon na live sa derion hita do muhubani program district ay mapertukaran mimbar. Jana ulang lebih mula kita ase berhita panorang hubani orang tuata hasomanta bapa inang nahun cengkareng ase maristandan hita kana itu. So naay manok kanjenges ni parsaoran anggo itangarita do ding ninang nok kanay so ni surga pangap ni kuryo. Lembut tarida nadani tani. Kata-kata ni jelas malasur ni kuria alani hutorin nokan bani live pe adong domar komentar malasur bani inang na siyam inang ni kapes cengkareng. Totu iberanay panorang bani na siyam anggo na marambilan nokanay mantan wapeng do tani. Ijo pe mantan wapeng sunay do lucu-lucu sinaga tong. Tapi memang sunay do ga nitipe ni sinaga tani. Bain na siyam, ibiranay panorang hubayin na siyam, ase patandaon diri, ase iboto kuria humahaganupan, so na humahagi inang nokkan. Jadi iboto hita haganupan, adong do hasomaku persibutuan huma. Jadi so kundi sibutuan do nokkan huanggap na baribadahon. Bain siyam makilah, hulobi man na siyam. Ya, bujo maham si Boban Doding, edi nak kinangay amulak. Waga kedom mamulak. Ay nangom murah-murado mulak. Hanamin na to lumatine. Iya. Jadi iulaki hanami se ipatadahok kanami diri nami. Goran ko nakinayang ko tahon inangon nakin kasen dia to kam nakin. Sebenarnya salah dua sahuruf. Asli ini Karsen Sinaga. Karangan sendiri. Iya. Jadi hanami naroon Bapak Inang. Langadong hanami PHMJ on. AGB pertukaran PHMJ. Anggoy garaja nami pertukaran mimbar PHMJ. Strip AMJ. Nah kebetulan perhangir nami. Pakon sekretaris nami. Adong na tardidi i Cengkareng. Masalah baknya lang pali pabuwa. Ay ham. Halo. Tak napigap yay lang pali pabuwa. Halo. Pokon adong na tardidi jay. Aturani si diahinando hujon. Lalu na mangihut si paragenda ay ma jaksa nami si tua Damli Royal Suspurba yang dari Serbelawan, ya, orang Serbelawan itu natuari mula tugas bana agak demam. Jadi mabiar Bapak ai terganggu pelayanan ni igat yohon hasoman nami ma on jago-jago do situ tahun. Ia pe oli patugah ko gorana. Jadi sonai ma kira-kira hanami lang boybe masuk PHMJ alani usia. Dom masih benar ni toras kanami dah. Hanya genit sedikit itu aja. Jadi naik matene ubata ganuban. Oh, inang boru purba cantik komado nadi. Jong-jong lo beho, omma. Omma si cantikani bakku. Iya. Adong do pesanin aku jona di. Peri. Abang nyodo, age sukun na siyam. Mewah. Kan ado kan? Aido. Iya. Jadi hasil ganu pupatad dahot tene holong ate mangiday ng pokal guru namion. Anggoy ng pokal guru namion so na taon ni porhanger na kinado. Suara-suara emas do ijo ganupan. Masih pintaran madoding ige kapes Cengkareng. Ige kapes Cengkareng do dah. Jana huja-huja pe nangon tampil do terus lang persoalan ay. Makani setiap marminggu hanami ang go borhat na Cengkareng jenges-jenges do alani margati terus bajuni. Sonari warna hado gay warna pink ayaw buta warna doaw. Jadi nakinai inang nami na padonon on situa el perida purba jongjong malobeho. Na dua on kakak beradik don hasoman ni porhanger tau ni sibutuon. Jadi tulang si matuaku hina porhanger tulang orang tua ni porhanger tau ma ijia padida isi butuon ai. Makani ya kenal baik do si dia hubani porhanger tau nang guano baru putar ada porhanger on alani mabuat berpurba doau.
Lalu na mangihut, inang mantan istri ni Porhanger ke Cengkareng periode na lewat baru na baho. Om masih cengesani Cengkareng. Jong kami nang. Hah? Si matua ni pendeta raja, orang tua ni pendeta Yeni. Jong lebih ham. Om main nangai. Bekam sono tanganmu. Angko hita sampai jam 2 perkenalan on. Lalu na mangihut dia nang najaga on angkon si gandua wala ni besakon. Inangon baru manurung anggo bapa almarhum pendeta Lob de Pijon Purba om nangai jong kami nang. Omma si jenge sabar manuruk ko ma. Oh? Sarupa do baru to bako baru si malungun. Ay mana lang boy ay. Iya Porhanger lang boy. Baru si malungu baru toba dos doai. Ay manakinay inang ni Padita Lob de Pijon almarhum Padita nami Padita Resort Cengkareng. Marujung golu 2 tahun na salpu tene ang lang salah aw. Iya. Lalu na mangiut on inang baru tahayan oma ginang jong lebih aminang. Om inang jaksa ay aturan babahinan mamaragenda makani nangon iperpalapalay manuor sa lentang nai. Ase jenge sinado itong korona siam. Parserbelao may nangon, parserbelao jaksa ay sahuda mungkin pakon boto baru sinaga. Mantan guru, mantan Porhanger di GKP Serbelaon kalau nggak salah bapak dulu ya, saya kenal kok. Ya, saya juga kan dulu kenal dengan dia, tapi udah meninggal dia saya belum. Lalu namangihut on boru purba panagolan nami don. On pintar don anggo suruh siam stonari madoding pakon dirihen maidon. Adong dobe percengkareng. Udah berdiri tadi. Udah, ya. Guru sekolah minggu lang tarpa jojorawalan lang tarida. Holi salah au. Ulang raho makajongjokon hata na sotongon. Ayo kan? Hape huwa tahu koli salah. Jadi ay perkenalaku pakon rombanganku inang tene. Sonari kubere mahubani situata jom maham. Lang masih apa bor na siyam tak na isin na siyam. Ya, jadi horse buat ganupan. Jadi sohonok kanayai harus memperkenalkan masing-masing don ini. Anggoni hurku nak kenai langsung situ donyan sekalian. Jadi anggau nomor goran situa John Tuhaman Saragi. Inang boru purba pak pakai rumah Niomba Tolu. Hanami tading Icingkareng. Hutanami ipe matang purba. Anggorong nasyam purba John. Jadi bah donyan utadai ijon cuman dokalang baju patene. Aiman nikur nami perkenalan singkat Niomba Tolu. Sonai terima kasih. Kama. Horas mahubata haganupan. Hanami mangindo maaf halane suarane agak rada rusak. Lang diar, tapi terpuji ma Tuhan bodo mardalan parmingguat tay bagas sadarion. Hanami aima gorani inang situa sani Elida boru sumbayak. Bapa nami rumah marga purba pakpak paraya usang. Porhangeri GKPS Cengkareng. Jadi niombahi rumah opat halak baru pe sadana merumah tangga. Tolu dalahi sadana boru. Jadi aimara anggojon ba do pamilikku. Jadi bodo sombong sedikit. Alane tulangku Jon sekjen nasyam. Tulang monang. Boto pe dong do Jon aima abang ni kakaon aipe boto pokon eda boru sinaga. Naimara perkenalan nami. Terima kasih mah hubata. Salam. Ya, Dar, terima kasih Ubay Nasyam, malah suhur ni Koreaon, janah tonggo nami homa, siat-siat ma Nasyam homa, janah lambin bertambah-tambah mau pasu-pasu Ubay Nasyam.
Sunay majenges ni pelayanan na siyam. Anggo hanami harapan indah kebetulan PHMJ ini wapeng pakon sekretaris Jamata mengidangi hu Sukabumi. Masya lang au halan yubo tu makiloro. Jadi au tading maijon kan itu. Jadi anggo bendahara nami inangai ay mainang na isamping paling kanan ya. Anggo bendahara nami ay sedang tugas di Sulawesi. Jadi au dasa na mewakili nama kasomani na siyam bani siang niarion. Jadi terima kasih mak, memang songon doding ni nasi inang tanok kanai sonai ma hanami sonarion.